ni Banalang Misa, kay Baddang Memya Kagalangan, ng Ministro at ng Pari king altar, ing Misa, magumpisaya king tanda ni Cruz at pamamuge. King lagyuning igpa, ampon ning anak, ampon ning banal ay Espiritu. Amen. Inginu mantabay ke kayo. At kepa ang tinuloy. Ing rito ning kapanesyan at inyang atlong forma. Mumuna, ing confiteor o ing aminan ko. Aminan ko, King Diyos, ang mga makaluluto, at kepa yung kapatid, ini kasala kong bina, King pamisip, pamakamano, ampon pamanyapat King Marok, at King pamagtamad King Gawa, King Maya, asukat ko sanang lepat. Kasalanan kong mabayad. Ulinita, ipanagapuko ang Juan na Maria Kapinanman Birhen, kaling sablang anghel ng Pontanay, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo po King Diyos sa ginuta mo. Ini naman ing kaduang forma. Gino, pakaluluan mo kami. Uling ikasala kami kaya. Gino, pakit meke kami ing pakalulu ampon lugod mo. At ibigyan mo kaya kami ing kaligtasan mo. At ing katlong forma, aaw sandalamang, litanya ning kapurian. Ikang mituburan ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ikang dinatang bamulangawsan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing igpa, ba na kaming patawaran, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Nengaldo Domingo at neng solemnidad at fiesta, ing ligaya king Dios mi kantaya. Antimurin, neng Domingo at solemnidad, ing sasalpantaya ko o ing credo, matunggeya kay bat na ning homilya. Sasalpantaya ko King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang King Banwa ang ponyato, at kang Jesucristong anak ng buktong aginutang, penangliking upaya ni Banal na Espiritu, nibait kang Juan ng Mariang Birhen, linasa dalang ng upayang Poncio Pilato, ni Paco King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya ka rin Mete, King Katlong Aldo sinugliyang Mebye, pepaitas siya Banwa, makalukluk wananing Diyos, ibang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik ka naman Keti, banmukong ka rin magye ang ponye nga mate, sasalpantaya ko King Banal na Espiritu, King Banal na Kapulungan Katolika, King Pamisamakling Banal, King Pamakatawad daing kasalanan, King Pamasubirang Miyering Mete, at King Be Alang Angga. Amen. King pa magsadya karingahin, nungalang pa magkanta, ing pari sa biyananga reting amano. Mipuri ka Ginong Dios ning metos sikluban, uling kingke kang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pang mikeka, tinapeng bunga ning gabun at pipagalan ning tao, aparake kami magawang tinape ning biye. Mipuriya in Diyos sa kapilanman. Mipuri ka Ginong Dios ning metos sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing ala kayampang mikeka, ala kaibat karing ubas at pipagalan ning tao, para ke kami magawang inuman ning kaladwa. Mipuriya in Diyos sa kapilanman. Ing prepasyo, ya ing umpisa ning panalangin ning kapurian at kapasalamatan. Ing Gino mantabe yake kayo. At keka at timurin. Itasyo na ring pusuyo, Makatas na laking Gino. pasalamatan tayong Gino a Diyos tamo. Hindi karapat-dapat ang pon matulig. Ing banal at inyang aduang forma. Banal, banal, banal ya Gino. Diyos ning upaya. Miknuya in banwa at inyatu king ligaya mo. Hosana king kakatas-katasan.
bendisyon kapigaganakan at iniya namang miyaliwang forma. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, kaya kaniyang gaganapan. Amen. Pangasod. Kayap tamo. Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos king apunan ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat iagkas niya ing amano mo, kumayak nato. King taulina ning misa, tanggapan tamo in bendisyon ning Dios. Inginuman tabe yake kayo, At keka antimuri, bendisyonan na kayo ning Dios sa lubos mayupaya, ingig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, manatad kang Kristo, king yato. Salamat King Diyos. Nung naman obispo yung magmisa, in bendisyon antiya Kenny. Inginuman tabi kay kayo, At keka antimurin, bipuring lagyunan ng Ginoo. ngayon ampon kapilanman, Ingasopan tamo at suya kilagyunan ng Ginoo. at ginawa king banwa ampon yato. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, igpa, ampoy anak, ampoy banal na Espiritu. Amen. In misa mapupusyaw king pamitubod tamo, banbiyayan niyang pigmasasyan tamo, karing biya tamo. Dakla salamat king pamanan tabi, at king panahon nyo, ban pag-aralan at pakibaluan biyang liwang pakibat king misa. Manananasan ng mapupuskeni, yung pamag-aral tamo, king malagong kasalpantayanan tamo, lalo na king liturhiya. Anong notaya, akakatab mo, ing Ginoo. Pasibayo, ako po yung kayong talasuyo, Florentino G. Davarias, banking sablambagi, ipaligayan niya sanang lubos, ing Diyos. Maya payabak po kaya kayungan. At yuta na po king Kapiton Domingo ning karaniwan a panahon. At kambeda po din kaya katamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po, de Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison,
Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Jamie Lacson at Lynn Macabali. Special intention, Father Fernando David, Father Ryan Sumang, Father Raymond Reyes, Norma Fajardo, Dietz and Lita David and family, Villamor and Resalina Tolentino and family, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Mayor Teddy Tumang, Ariel Osepina, and Joshua Joriel Macabali. Father Pablo Sahagun, Pat Ahos, Father Rolando Lopez, Rosario de Morocot, Felipe at Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Decliner Bayani, Rolly Bayot, Leonor Salazar, Virginia Sumawang, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Monica De Leon, Joy Manalo, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, Mark Antonio, Arjan Manalo, Pope Francis. Para king alananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Dolores, Aida, Domingo, Romeo, Jose, Jaime, Cristina, Anita, Vicente, Debbie Kate, Arturo, Ronela, Maynardo, Jose Ulysses, Zenaida, Alberto Senior, Magno, Francisca, Crispina, Gertrudes, Teresita, Antonio, Erlinda, Dominador, Corazon, Francisco, Orlando, Catalino, Pepe, Arnold, Marlon, Lord Francis, at ding maldang kaladwa king Purgatorio. Yang
Kinaginingin pa ang poning anak, ang poning banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagong ng banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, mayapayabak kaya kaingan po, at yuta na po kayang kapitong Domingo ng Kulegri, ng karaniwan na panahon, at kiba na po ng tutuking Domingo, itang pangwalo, luban taning panahon na ng banala panahon ng Kwaresma, magumpisa kayong Ash Wednesday, next week na po ito. Habang kata, bebe tayong matampang nga pagmasusyan iti, amin ang tala pa at pagsisyan din kasalanan tamo, anyaran tapay lunos na't kapatawaran ng hapong Ginoo. Ikang mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ikang dinatang bamulang ausan, sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing iba, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king bie, alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, ning katimawan, ampon kapayapan, king pangapatawa ding makasalanan, pikalam meke kaming wagan, ning bayong pamaglalang. Ding bayong biyemi, amisot king lugod mo, maging kapuryan ampong kapahayagan na lasana, ning pakalulumi, ning pakalulumo. Itiyadon meke ka, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, Diyos, ang mabibit magari kambemo, king kameto nga ning banal Espiritu, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king mumuna ng libro, ning propeta Samuel. Kanita agad-agad yang minto, isawul king ilang ning sip. Kaya benala, ring 3,000 piniling sundalos ning Israel, ban panintunande i David. Inya pagulong lang linapit di David, at Abisay, karing sundalos, at ikit ding matudtud isawul, kilob ning kampo. Makatasak ya king gabon lele ng kabuntukan ing tandos na.
matutudyo lele ng Abner, at makapadurot lakeyo, ring sundalos na. Kanita nga ng Abisay kang David, kingaldoy iti, binyene ning Diyos karinggamat yu, ingke kayong kasalang. Payintulot yung tandusan ke, kingkabud tandus na. Misan mo, eke man kailangan tandusan makatadwa. Dapot pekibat ng David kang Abisay, eme nananan, alang nino mang lapastangan king pinili na ning Ginoo, at emo mamayaran. Inya king waneng David ing tandus, at itang luna ng danum, atyo king kabuntukan ng Saul, at sa kanala meko. Alang metong mang menakit, o makibalo, o migising, menatili lang matudtud, uling pepatudtura na lang manyaman ning Ginoo. Lilipat siya kasumangid idabit, at tinalakadyo king baboning bundok-bundukan. Malawot-lawot ne kanita karela. Nga ng David, oy niing tandus, makamalari, tuburan niya ing metong karingkaya na kanyo, baneng kwanan. Abla sa naneng mayap ning Ginoo, ing balang tawong makatuliran at tapat. Kingaldoy iti, binyena kayo kanako, nga na ning Ginoo, dapot eke ninanan ing pinili ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Purian me ing Ginoo, o kaladwa ko, mabilog kong pangatawo, purian me ing lagyo ng banal, o kaladwa ko ing Ginoo, kaya kayang purian, sablang keyo, kaya kape panabang, emo sana kakalingwan. Sabla kong kasalanan, kayang patawaran, king sabla kong sakit, pakayapa na ko, king kamatayan, kakabos na ko, ing lugod na't lunos, pagkalog na ako. Mapaglunos siya at malam ing Ginoo, eya gad mimimwa at tapat ing lugod na, nakatamo papatulan, agpang king depat tamong kasalanan, ni ablasanan man, agpangkaring kaya katamong dewakan at kamalyan. Makanano yang marayo, ingaslagan kingalbugan,
makanyan lang karayo kaya ring kaya katamong kasalanan. Nung makanano na lang lulunusan, ding tata ring anak na, makanyan nala namang lulunusan ning Ginoo, ring makitakot kaya. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing kasulatan sa Sabiano, iyadan ing minunang tao, milyari ang espiritu at tinanggapye. Dapot ing tauling adon, espiritu yang magkalubye. Aliwaing espiritual ing mumuno, nune ing material, at kaibat ing espiritual. Melalang ya ing minunang adan, king alikabok na ning yato, at ing kadwang adan, ibat neman king banwo. Detang king yato, kalupa nala ning melalang, king kapamilatan na ning gabun. Detang king banwo, kalupa nala nitang ibat king banwo. Antimonong makananong nakatamong kalupa ning taong may gawaking gabun. Makanyan tamo muna mang maging kalupa na ning may nipatan king banwo. Ing amano ning Ginoo. Ginuna ning banwo at yato, pepakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayariyon. Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita pangkang San Lucas. King panahon na ito, Jesus nga na, ikayong makirandam ka na ako, sasabihin ko kay kayo, luguran nyo laring kay kayong kasalang, daptanan nyo lang mayap, ding masama kay kayo. Panuwanan nyo laring manyong pa kay kayo. At ipanalangin nyo laring manabuso kay kayo. Nung tampalingan ding pisngi mo, yarap niya naman yung kasumangid. At nung kwananding kay kang balabal, ibiye mo, pati na kay kang baro. Ibiye mo kanino mang manyawad kay ka, ingadwana. At nung kwanane ning aliwa, yung bandi mo, mo na pasubli. Daptan mo karing aliwa, itang buri mong daptan da kay ka. Nung ding malugod kay kayo, ilamang luguran nyo. Bakit manaya ko pangablas? Hanggang ding makasalan, kaluguran dala ring malugod karela. Anong ding daraptan nanyong mayap, ilamo retang darapat mayap kay kayo. Bakit manaya kayong ablas? Hanggang ding makasalanan, daraptan dita. At nung ding makapamayad, ilamo ring paparaman nyo, bakit maninaya kayong ablas? Hanggang ding makasalanan, paparaman dala ring kaluparang makasalanan. Balang makasingil. Makanyan. Sukat nyo lang luguran, din kaya kayong kasalang. At taptanan nyo lang mayap. Mamaram kayo't kayo maninayang bayaranan pa.
Kinganti kaniting paralan, tanggap kong maragulay ablas, at maging anak na kayo ning kakatas-katasan na Diyos. Huling magana kaya, agyang ka ring alang pasalamat at marawak. Maging mapaglunos kayo, nung makanano yung mapaglunos si payo. Latulan din nga liwa, at na kayo naman atulan ng Diyos. Kay mangon din no, ating Diyos na kayo kondenan. Mamatawad kayo. Ating Diyos, patawaran na kayo naman. Di na nyo laring aliwa. Ating Diyos, di na kayo naman. Mamiya kayo king gustong takal at masiksik. Dakal at maglapo, imiyabye kaya kayo. King so kadapin nyo kadyo, karing aliwa, karing na kayo naman sukdan ng Diyos. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay po, pepayalbeda na po kaya kayo na itang bayong Kapampangan Roman Missal. So medyo ating pong pamagbay kanya na expect namon ating Katoliko naman pwedeng manatili kayong dati. Gana-gana mag-evolve o manaliwa. Huling manaliwa yung panahon, manaliwa yung technology. Niya dapat po yung Santa Iglesia, yangkop niya naman sarili na king makabayong panahon. Po ating kasing, nangkay po ating violent reaction kayong makanya. Di nga luwa, mabibiyala pa kayong milabas. Santi mo, mas burira pa yung pasyon. Makaluman, bursaban. Kumbaga, mas burira yung ala cellphone. Kabasatin na cellphone. Something pong makanyan. At intang bayong paralan ng pamag-evangelize. Pero may stigla rin nga liwa, may stock up laket ang milabas. So dapat po bilang Katoliko, metong tang panugol yan, maging makabuklat ta kaisipan. Bang tanggapan ni nanamang bayo, papalad na ning Santa Iglesia, king kasulong ning kasarang kasalpantayanan. At yan po, mag-kwaresma na kanyan after next Sunday, mag-kwaresma na at mga bitana na mga abu. Siyempre po yung abu, naman magic, pag kanya yung matetangan. Ngayon po may itong hospital writer, Tony De Melo, minsan na nandenong nanong burinang isulat daking lapida na po tang Matea. Bali naman po, kaya katamo rin, makasulat ka rin lapida, RIP. Makanyan, nang kabaldugan ng RIP, rest in peace. Kaya ba't pa pong DOM? Nang kabaldugan ng DOM? Dirty old man. DOM. DOM po, Deo Optimo Maximo. Yung buri na sabihan, to the greatest and best God. Actually, bayo po yung RIP, DOM niya pa. Medyo pagan niyang bagyapin ni batan itang DOM. Kasi itang greatest and best God, Jupiter. Kinristiyanize there ang Kristiyano, mga 18th century pa yata, yung umpisan ding kabiding RIP, rest in peace. Pero pwede ko pong manaliwa ng Eborita. Timo, sabihin nyo, Kenny, here lies a beautiful and sexy woman. Mga yan, no? Kanya lang po rin. Kanya rin epitaph na po rin. Tony De Melo po, metong hospital writer, bayi itang bigla ng pangamate, yan kitang da kaya nung naburi ng isulat daking lapida na. Ito pong minuna na sinabi na naburi na makasulat, he was a holy man. Kaya mag-change siya po, siguro he was a good man. Nang kaya po mag-settle niya kitang pangatlo, pangatlo he was a free man. At ito nga burina, naikapit kitang lapida na, he was a free man. At inisip kaya po itang kebit na nga ito, free man. Siyempre, bisa tangan maging malaya. Meto nga bansa, bisayang maging malaya nga lang sasakop kaya. So itamo rin po siguro bilang tao, alob tana mo maging malaya tamo, karing nanumang manalipan, kaya katamo. At kinipin po, nung ating manalipan kaya katamo, kaya spiritual world tamo, nang kaya mayalipan tamo karing aliwang tao. At may influencing attitude tamo.
Halimbawa po, patya pakamwa na kaning meto nga tao, pasora na ka, painis na ka, pepang gigila na ka king kamwa, like it or not, patya tinggap mo yung inisay tampong kamwa, manatiling ing anger ang pong hated kayong pilubluban. At mag-reflect yan kayong kaya katang dapat. May impluensya yung kaya katang gagawan. Uri na yan. Hanya, kang lulubang kepo yung kaisipan ng Tony De Melo, bala mo para kaya, kailangan maging free tamo king any anger, any hatred, para may bebetang malayang lugod at gawang mayap. Kasi bala mo, potang mimwa ka, at kami matawad, sa salabat nan ming grasya ating kayapan bang sumulong niya pa. Tutok yan kaya po yung kaisipan ng Tony De Melo. At experience naman po ne. Kitang misan po, kabang makasakit ko kayong metong nga sakit, nabe ko rin metong kong grupong kaluguran, ating sariling ating driver, kabang magmanaya po yung driver, siyempre, bali naman po rin motorsiklo keni. Lipat laking kaili, lipat laking wanan. At yung pong merita ka, ikwanan ng driver mi. At ita pong kaya bemi keng gulot, favorite na idana. Kilala po idana. Hello, kilala po idana. Oh, ita po, yung ikit ng kina yung tameto nga sakit, nga nang keng gulot. Dana, nga na, may pang peralis mo na. Oh, bigla pong megkatit ang motorsiklo Nya ayaws na idana. Oh, anyang kaya niyang may traffic kaya po at mag one way yamo. Kami na dapat kitang one way. Bigla-bigla ting mabilis sa sakin. Kinat na kami. May pakakain na naman dana. Dana? Dana naman. Biro mong kami na. O kaya, at sisingit siya kaya, tema na yung magpila. At itapin po, anyang ngakit king driver na asyang kakul, asyang ka-relax. Kaya, so di palabasa na la. Makisingkilan. Sabi ko kay driver, daig mo ko pa. Nga ako, mas pari ka pa kesa ka na ako. Nga ako, kakul mo nga ako. Ka-relax mong magmaneho nga ako. Agyang nanong ganda rin kalupatang driver kayo ni, alam mo kaya ka. Eka pa'y tinag nga ako. At sabi na po ng driver, nga na, ay, amo nga na, baloy po nga na, kanita mapali ko naman mag-drive, mapali ko buntok. Masasora akong mainis ko ka rin kalupa kong driver at singit-singit makanya. Ano nga isip-isip ko nga na, nung makantang paidala ko kayong kanakong kamot inis, pota, ma-aksidente ko pa, potang gitgiran ko la. At nung abera ko, nung may aksidente tamo, kaya dami ko pa. O kaya naman, no mong yung kapate, yung apate ko, makanano na ako man. At bigit kantaya mo nga na, pansinan ko, patsema kanya, no, driver ya po patsema buisit ko kayong pamagmaneho, karas ko kayong metong nga lugar, daralang kayong palibutok, nino mga kairap ko, mituturan. Mua ko pa, at supay tang kama. Minuli ko kaya kami, huling mua ko kayong pamagdrive, pati ng asawa ko, kamuanan ko. Pati rin nga ko, may dadami lang kayong kamwa, huli natang makasorang aranasan ko kayong pamag-drive. Kanita pa nga na, inumpisan kong sukat, maging marimla na buntok, pagpasensya na lang mo, patawaran na lang mo rin, at pangadi na lang sana ilang mga aksidente. Sabi ko, mas pari kapaping ka na ako. Pero ka na ako po, para ka na ako, atin niyang punto. Ustuya, ketang attitude na. Ketang ugaling aita. Ketang ugaling. Uling agyang ako po, makanyang ko. Patse, pabuisit da ako. Ito mo, may buisit ko kaya. Patse, megmis ako ketang meto nga bar. Makakanyang ko po. May dami ala naman din. Po experiencing makanya. Anya ini pong driver, tas tiro na ako. Ustuing panlalawin na king biye. At ustuing ugalyana. At aliwa mo dapat yung manugaling makanyan. Itamongan. Nya ini pong kaya katang ebanghelyo, karin nakatadadala ni nga pong Ginoo. Katang makantang ugali. Nya nga na magsalita, kene, tuturo karin nga lagad na nga na. Makirandam kayo ka na ako. Sasabihin ko kaya kayo, luguran nyo lang rin kaya kayong kasalang. Daptan nyo lang mayap, ding masama kaya kayo.
Panuwanan nyo laring manyumpa kaya kayo, at ipanalang nyo laring manabuso kaya kayo. Agyang ingapong Ginoo, o ining nasana. Ing emo papaboren, lungob keng pilubluban, ing kamwa, ing sobrang kamwa. Nane, diyan nga pa kamwara ka, sukat agad mamatawad manupaya. Apdap tanan lapang mayap, detang ninumang may kagawang marok, kaya katamo. Normal po kasi, patsema kanya na panasakit da katamo, etami pasnon tang etama kaya blas. Whether physically, inabuso da katamo, penasakit, or emotionally. Ita po nga mano tamong lintik lang ang walang ganti. Pero patsema kanta po, ita mo mismo sigurado mabayat talog. Ita mo mismo sigurado guluta, pilubluban at pamisip. No wonder in Diyos po, ausan tayang a God of peace, a God of happiness. Kasi kaya alay ning kamwa ang magbungang pamanablas at pamagiganti. Ala kaya itang mismong balikanan ng marok, ing marok. Noon inipin sa sabyana, ing marok, may babalik marok, ibalik ming mayap. Nya, banggit na po kaya nga na, ing Diyos mismo nga na malugudjat maganaka agyang karetangalang pasalamat at kikilala kaya matitinag ing Diyos king kaya panat ganakana busan ning kataksilan kesya sa nabuntok ning tao balikanan ning tao at patasan ketang kalokwana nane panatilya ng pagkalup pa rin ing pamangailangan ng tao. At lewin niya po keng experience sa mo yan, makanyan tamo nga. Ing Diyos, nakatapa rin paboren, manatiling ing lugod, kayapan, at ganakana. Agyan pong ingapong Ginoo, actually, potang lewin mini, ing tuturo na kaya katamo, makayaliwa, king ugali na. Ing ugali na, yang mismong papasa na, itang sekreto ng kayapan o kapayapan na at kaya ang pang ligaya yang darake na kaya katamo itang eme babalik marok king marok mo naman nunay king kayapan king krus yan po yung pepakit na nga pong Ginoo bisa pelmura de binastus de nanong matsurang penyabira kaya binalik matsura ing tinggap na karela. Balo tayo po, yung favorite ko palaging reflect ko. King biya konting pare, tangamano ng patawaran mula. Era balo yung sasabyanda. Ano ba itong makarma kayo rin? Itong sino ba yung kumebe? Madali ko ngang ka na ako. Po makante. Manatilitang kaya pa na. At ini po yung nasa na nga pong Ginoo kaya katamangan. Ing nung makananoy, ing malalyaring kapayapan, kaligayan kaya, iya mo naman ing buri ng malyari, king balang metong kaya katamo. Iya naman ing buri ng idake, king balang metong kaya katamo. Siyempre, patsya kalugaran may metong atao, alog mo na mo nung nanong at tsuke ka. Atsu mo naman keng kalugaran mo. Po makanyan? Kaya kay pumpengari, nung nanamang masanting yung biyengin, alog yun na mo, ting anak yung makanyan la naman. At higitanda pa. At makanyang kaya po nga kakit ing Diyos, kaya katamongan. Darake ni ing biyanang payapa at maligaya. Nalantad ni kaya katamong sikreto king maya o mapayapang biye at masayang biye. At ini, ingay mo babalik marok mo naman. Mayap. To end, ating ko pong dinda may istorya ng metong babaeng may rape. Anya po kano 16 years old sabi na yung boyfriend na kinidnap dala. Ding aduang lalaki, maragul katawan. Petere po yung boyfriend na at iya ulit-ulit rinip direct ang aduang lalaki. At siyempre po, gigil na gigil yung babae na sana akuan ng katarungan,
may parusan laretang ginawa karela kaniting kalapastangan. At Amerika pumilyari ni, niya mabilis yung proseso, mayroon kaplapureta nga doang kriminal. At mirap laking husgado, sintensya ng death penalty. At ini pong babae, magpangkining istorya na, pasalamat sa milyari nito, pero itang kamwa, itang gigil, nung pwede mo, panumbuka na lang makasakmal. O, panampalingan ng makasakmal din eh. Bangyang makapagiganti, ang pong makayablas. King Gewara, King Viena, at King Gewara, King boyfriend na. Hanggang pong may execute itang metong kareting kriminal. Pero ang pangking istorya ng babae, itang kamwat, gigil at siya pa rin. Pa rin mipas, no? Nang kaya po kitang misan ka, no? Ining babae, bigla-bigla, balamiras kaya, ing mamatawad siya. May execute na po itang metong kareng kriminal, niyang kaisipan ng mamatawad, kareting di napastangan kaya. At nga na ning babae. So, petawaran nila po. At nga na, the day I forgave my abusers, a prisoner was set free. Kanya po kayang kita, bala ko, a prisoner was set free. Bala ko itang metong pang makakulong, pela yan dan eh. Noon nga na, the day I forgave my abusers, the criminals, a prisoner was set free. And that prisoner nga na, was me. Huling para kaya, keng milabas sa panahon, bala mo makakulong ya keng kamuana, makapag-move on, sala sa likod siya marine ya. Pero the moment kano, he forgave the criminals, bala mo making malayaya at mag-normalizing Vienna. At misundo yung Vienna, making payapa at masayaya. At siguro kaya katangan po yun, buri nang nga pong Ginoo. Potang mong bala mo, potang kabisang mamatawad. Potang alabo na mo, makayablas ka. Isipan mo, pasakitan me, itang taong may ka, panasakit kaya ka. Pero yung totoo pala, isarili mo, yung mas panasakitan mo. Bala mo, yung kukulong mo, ngayon pala ikang makakulong. And the moment you forgive, ikang munang makinabang at ikang munang maging malaya, kaniting manalipan kaya ka. Amen. Ngayon po ipasagtayin kaya katang kasalpantay atang sumabi sa salpantay ko King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King Banwat Tiyato, at kang Yesu-Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pingagliking upaya ning Banal Espiritu. May bay ka Santa Mariang Birhen, linasa lamang upayang Poncio Pilato, may pako king krus, metet mikutkut. Tinipaya ka ring mete. Magbalik yan namang keti, ban mo kum ka ring mabiyang pon menga mate. Kung Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangaswir Mering Mete, at King Bie Alanganga, Ingib patang at Chubanwa, binayang meging mayap kaya katamo, manalayin ta kaya baning mapamakadulutang ng lugod, ing maging tanda ng kaya katang relasyon, King Balang Metong, at ngatang makisabi, ginubusan mong mirakayanan kami, King Kekang Pakalulu. Para kaya katang sablang Kristiyano, baning kapag sadyan tamong mamatawad at talang kapanat apa magdulop, kapanupayan at kapayapan, ituldo day Kristo at ingkayang Ebanghelyo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing alus maniwala king pamamatawad, para karing ebabe bayong pamikatagon karing aliwa, ding sesese sa manglub, ding binulag na't pepasyasan alub ning kamwa,
Baning Diyos pagkaluba nung pakalulo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing hanggang bansa ning yato, baning karelang parasan, political o pinansyal a kayupayan, nune pangkabilugan a pamisan metong at pamikaliguran. Kambe ning kagalangan para king matulid nat interes ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Para karing manadipit at kasalang ning kasalpantayanan, baning pakalulo ning Diyos, patawaran nala at ibukla ding matara, king maglalang ng lugod ning Diyos para king balang tao, ipanalangin taking Ginoo. Para karing kakatang komunidad Kristiyano, bandamdaman tamuing awas ng Yesus, milelea karing kakatang pamisagsagan at kaymutan, banalo pigtamo ing dewakan, kapamilatan ning kayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni, adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. O mapamakadulungib pa, kaluguran mo pamurin, di nga lang pasalamat, at migtaksil kekam, at kayabe ke kareti. Sopan mo keng miyabe, karing kekeng sarili, anti mo yung daraptan mo. O miyabye karing kekeng sarili, anti mo yung daraptan mo. Ban ikay maging ipamingheni at kapilan man. Amen. Sorry.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daan, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. O Ginoo kaniting matampang kasaywan mi, karing banalwang misteryo, paniga pumike ka, king iting yayampang mi, king dibinong kamahalan mo, mamungayasan ang kaligtasan para kaya kami, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat ampon matulid, sukat ampong makakabusing, puryan ampong pasalamatan da kakapilan man, at numan karin o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat ikang linalang king sablang at tsuketi king yato, at ikang mikakaraptanan, king pamituki-tukining panahon, ing tao inubog me ampong pekiwangis keka, at kaya mo pigkatiwala, ingay ganaganang bagay pagmulalan. Bangking pamanibala na, king sablang lelangan mo. Puryana ka, king mikakaragul, adapat mo. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Yung pupuryana, ning banwa, ampon yato. At daralitan ding anghel, ampon arkanghel. King kukupas asiwala, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol, ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimaintitipang ambon, kreting ayin mi, ban pa banalan at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang bing mi pagtaksilan yat, bay nakusan dubdinaw ning biyena, king pamaylasat kamatayana. Kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasa na iti. Dinwang niti karing disipulo na nga na, kuha na niya iti koingan at mangan kay kaniti, uling iting katawan ko amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinuaning kalis, pasbay pepasalamatan akat pinuri, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuha na niya iti kaingan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ang panalangang tipan. Ami bubu para kaya kayat, para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptanyiti king pamigaga na kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ining gaganakan miyo mapamakadulungin pa, ing kamatayan, ang po yung pangasabinang maybe. Daramya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ing kaligtasan, na iming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang may sulusulok, ing katawan ng pondaya ng Kristo,
tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan me uy pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap kay meto yato, ban may ganap yak lugod, kambiyan ng Francisco ing papa mi, at Florentino ing obispo mi, ding sablang parian pondiakono, at ding sablang susuyok ing banal kapulungan mo. Ganakan mo na naman din kapatid mi, amin na ng pepainawa, king pihong kapaninayan ng pangasubing mebye, lang di Carmelo, Angelina, at Maynardo. King pakalulo mo, idala mo lang ding sablang mayangon nobye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielang angga. Ban kambening na Birhen Maria, Indoning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambening wan apostol at ding sablang banal. Ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apor yan, at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kamben at kaya, kaguning banal espiritu, sablang parangalan pondigaya kaya kao Diyos, si panglubos maipaya, manggaman king alanganga. Mapaminto kaya main tara pangabos sa may bukimbalan ng taro, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igabos mo kami kay sablang Maroko, pa, malagad mong ipagkalubing kapayapan, king panabun mi, bangking kasopan ng pakalulu mo, may timaba kaming parati, king pamanalipan ng kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagpulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pangpagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning tada pangabos ming Yesu Kristo. Diyos ay pami ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, naning pansinan mo, ing kasalpatian ing banal na kapulungan mo. Lain ming pamayapan ang pampisan metongan, agpangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Labi niyo po, resiping niyo po, mapalila buntok ne, muhala, niya ini po yung masanting kaniting party ng misa, ne, po tampugayan tayong kapayapan ni balang metong bang manatiling kapayapan at kaligayan kayong puso't pilubluban tama. Yan masyata pong mipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan.
Ngayong malugod at maganakat ang Ginoong Kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato, noon tangkim birana kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matangpang tanggap kaya ka, dapat sa kasning amano mo, kumayat na ako. Maglala ka pa, brother. Lalagay. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy, rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who bends tears away. I love the Lord. I love the Lord, He is filled with compassion.
strength. Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, pagkalang mo sana'y nga pakibutan ming kaligtasan na pangakuna, niting sakramentong, kay mi pamong tinggap. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Paganakamupot, malapit na po yung Koresma, mag-umpisa king Ash Wednesday, next week na po. Nya ran mila puret ang lumaya pong may nga langinang palaspas na dalayo po king office. Diyan kita mo pong terrace kita, diyan lang tao na. Ila po rin sila banta mo yung kanyan king Tuesday before Ash Wednesday. Yung abuda rin niya pong pangaskas ka rin kaya katangkanuan. Okay. At kadwa na po rin pong sablang may mag-donate na king kakatang St. Benedict's Garden. Dakal po salamat. Pwede ka pa pong mag-donate na. Timpa pong dapat sementuan. Siguro po yung concreting na ng buong lugar, mga 90% na. 10% niya itang makasemento. Pero marakal pa rin pong semento ito. Tipong mamaya 500, 1,000, 2,000, tipong more than 100,000. So, pero ita mo po, yang magkano man mo ito, diyan pinala semento, at least sa tinta mo pong contribution, kining garden na magamit, mo kin panahon tamo, pati na rin, kin panahon na rin maging apo, at taliwa pang kalilita mo, kaya kin parokya. Munta kayo mo po king office para ibigay kaya kay donation, o pwede pong diretso kayo ng gulot, magumsang Monday to Saturday, yung donation yung semento, agad naman pong magagamit kayo ng gagawan tamo. Okay, so thank you po. At yung ginuman natila kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingin pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ng kakatang kapag masusya na metana, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Lakad po salamat. Maya po oras, kaya kayo po.